Il-Ministru tal-Kultura Owen Bonnici se jkollu jmur l-Olanda biex jiġbor ġieħu mal-Fondazzjoni tal-Kapitali tal-Kultura Temmek. Dan wara kummenti mill-Chairperson tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Jason Micallef. Il-Belt tal-Uvardin bħalissa qed iġġorr it-titlu ta' Kapitali Ewropea tal-Kultura flimkien mal-Belt Valletta. Iżda wara kummenti magħmula minn Jason Micallef aktar kmieni din is-sena, il-Fondazzjoni Temmek iddeċidiet li tibbojkottja lil Valletta 2018. Fil-bojkott il-Fondazzjoni tal-Kapitali tal-Kultura tal-Uvardin iddeċidiet li ma tibgħatx rappreżentanti hawn Malta sakemm il-Fondazzjoni Valletta 2018 ma tiddistakkax ruħha mill-kummenti offensivi u ta' redikolaġni magħmula mill-Chairperson tal-V18 Jason Micallef fil-konfront tal-ġurnalista maqtula Daphne Caruana Galizia, partikolarment meta qabbel l-aħħar kelmiet ta' Caruana Galizia "The situation is desperate" ma' attività kummerċjali mtella f'jum San Patrizju. Wara li l-Fondazzjoni tal-Uvardin ibbojkottjat lil Valletta 2018, il-Ministru Owen Bonnici kien stieden ruħu bidejh fl-Olanda biex jagħti spjegazzjoni dwar dan kollu. Jidher li l-provinċja ta' Friesland li fiha tinsab il-Belt tal-Uvardin illaqgħet din l-istedina u fil-fatt fil-jiem li ġejjin il-Ministru Owen Bonnici se jżur din il-Belt. Iż-żjara se tkun qed issir nhar il-Ħamis 12 ta' Lulju u dan ħareġ minn press call li l-Midja Maltija rċeviet biex tirrapporta din iż-żjara.